87.6 Ghetto FM. Tio kuria gavana Kiraito Murungi enembie gugweketha mantu ya beshiri thirikari kwenda kwa murimi ide kuiu pesa cia kaoa na kinya beshira cia miraa mbere matiga waziri munyatwire na areba kinya mantu jachio ile pesa ya kusaidia wakulima wa kahawa tumeanzana na mambo ya kulipa. Aya Kiraito riu twire ode kugaga bwa mbeca cia kaoa kirampo kuromba ni mbeca iu thirikari ninekere murimi direct ni unto boy nonto kinya cieja ni president na nkoro ejega muno itigukinyira murimi munya yothe neu ni thairo edeo, lakini tukishikana na president tumeanza harakati ya kutatua hizo shinda. Aya ambeca cia mirachio mukumembe chire chenekanero cyo kuria mira uni ndethirira nyinge itumeri na ndira arimi ba mirode obangite kuthithia bomba ngete kubwithia anke bwire buracha tumerwe bonde ira itiere bomba thekire abura bukona tugwithia nakio vere bagakwathakerera bakuonete na kararia muchamanio thaini thabure kubwithwa bamenyithiere athiro kathithia atea mbutalere thabu iriori iche tumerwa kire allowance cha committee iche tumerwa waka iji kamite ya thithia na cio workshop na safari chia benchmarking itiere ni atabukwenda tugwithia achio kana bukwenda beto tumira na unde ninka Kiraito wodi ugate murimi nekiro mbeca account ineo ode kwenda wachekita irio kwera ba project ya Nagrigip kenine kana murimi andikiro sekie yano kenine yaitu kubunenkera aba muratomba kachemiro onde buratiana mbere ya munyo chokeria Kiraito tiga nkuonie Rais Uhuru Kenyatta munyere Kiraito kira kya mwankana na gichunku kenda wigwa bwega bas munya chokeria Kiraito na gichunku. You are launching a national government project, handing over checks from national government, and you are saying national government projects are not reaching on the ground. Kethero ambeca iuchumite kiribu omba kuthithio u ate kinyawe It's very stupefying and totally bizarre. Sorry. ina untobo Kiraito bouma kado gangu etetu I really want to discourage you from that approach because it's not going to work. Rais gondokera saitani ujo uretaira Kiraito na munya kirundu kia andoa Ashindwe na shaitani. Amen. Na munene gakuri na andu orambiririe kinyagwe Hakuna. ne anto baruto bakuga utiga bakwire are oratharirie njota ciao. The president of Kenya met about 20 people in State House to remove Murkomen from majority leader. Murkomen ne ate ogochugira wenka na borariterwe na Susan Kihika. I hope by removing me and Susan Kihika, it will improve the achievement of the president. Uhuru kabanyira kuri o ukabambe batwire kiria gikubankana. Sawa. Aya Kihika reo natambie tumite bwebe buotongerie ne bwa Jubilee Senate is because we are independent minded. na ndiurira Uhuru ate Grow some thick skin because we shall continue to be independent minded and we shall continue fighting for our cause. agwe Murkomen urira rais ate I want to say, Mr. President, Murkomen is out of the way. If I was your stumbling block, deliver for the people of Kenya. Uhuru ukabachokeria riu Watu waniwache bana, mimi sitaki mambo mingi. baba bati utigago kaibanga tugwitaga ntuko cionthe kubachokeria. Mimi niko kwa kazi. Mimi sina hiyo ujinga, hiyo utoto ya kwenda kila siku. Mimi I am not there. Mwananchi ujo atharakani thiga twire kethura na gwiritwe ni uwo kuthithia ni ugo kena monono ntubogu president ya kurutha na ingo support auga nuije nenderete na seneta wenu ali utongerie ne bwa senate wanenda kuruta githurwa kindi kiba Murkomen kinya bakimani gichungwa na rutojwa kwirwa deputy president ombere kamusimamo jwa kujuriko para bata support Uhuru Muigai Kenyatta bagirito kuthi bekinyitha gwanja gukinyithwo muthomi njuke bwe musimamo jwenu ni juriko. His Excellency the President of this country wakati atatoa msimamo sasa tutajua na sisi msimamo yetu iko wapi. Auga bwite right, tutauliza to what extent you want us to go right. Auga bwite left, pia tunauliza to what extent you want us to go left, kwa sababu he is the leader of our party.
atongeria bangi ba Mount Kenya barabarungi na Ruto bone ate bwao. Hiyo ni kutafutia shida kwa sababu kila nyumba iko na kiongozi wake. I just want to conclude. Murkomen utetoreka kende kyote mukiririo ore bakira area Senate. Order. Goko muthekera ni untu agukuria wira kinya we na arariro wira buu. Yes. Ndiuragia ne ate na iseneta mwenzako kuona uria ngaikire okatheka ta master. Abanjuki na Kiraito bukuona ntu kwiragwa arumete bau. Nanga nkoro ya Murkomen ni kuringa mono ibukuona ubwe. Ndio. O mutongeni iguru ria nkoro ithairo ende buigwe kethura ne gutuma eno u. Uzishike. Mwire ni pole ate konete kabuku gwiriru athina ciawe ta kindiki. Uzishike. Ni ugutu woga kugwata ni indi kethura kuritwa majority leader gukurumite uriro rimwe stress ithire. Geto FM.